Wih rempuk FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betawi rempuk FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebut. Siapa yang gak kenal sama FBR, lihat tongkrongannya aja udah geder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual ya terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestarian.